But to go borrow introduce and chat kaman ngi yana nuan shuda an gadun ne cham ko dier and cham ko dier bol barai ka tognat no ko goro men lada goro je long baling ne tinat den baling bo jidwaran len kon ling tong nuara ken no so men yam de to ko ne mi jira mutu Gore will be share and message me right now. Ko ba jaga ni ko no gor ke ji eken. Ko bigo kon chu leng ler kam ler ba gwe jenwer ngwan ken wi mon. Wo ngulat ko man. Enon. De mati de to ke ler te kelwaj. Enon. De goro long o de ga nuere ten chile de boom. Anono ko de kuma men nakama anono ka bat yunkin wi mon e ba kaping de goro ne de ga lar ta loy de ga la loy ta mi di de long ka de konyal de la loy ta mi di de long anon ajan ta de wi mon ga lew mikini chonu mikini lat ke kini goro chi de jak ka woni ne bai kam chondu goro sacrifice anon goro bi ye kulat kalain bi kwa kulat kalain bi chiang tege du bi lat kalain enon so de goro ne yenwere dial kon mi jira mi chi fight jira mi chi let enon goro wone ne biro du congratulate jin garwadu ke bu weidun kana gad mo dial kon let yen lad mo kel bi go congratulate ko jen ta de banagat kon kul ngi ko yen chi yen bia kwan ke chi yen bia yak bi yen yigi chung mi che jo yo ne ba ge chon dun a jen ta de win mon ke lew la pa ni gwa du jiran anon so te loy de long ke nueri wi mon ke lew ko che jo en o ne kon nueri wo kon ke mi ngai kon chon dan a mat wo kon ke mi ngai kon chon dan a mat anon ngode en community dan gore lat bani yigletin wote tikal kel ti guru kon become politically become conscious become aware bani ngajo ngulle road man ka the team kwani ka wade ko woni ka guru kon chu kon bia bi de menu chi lia kon bendoran ki chi ria kon bendoran jan bana kulo wote ka mila kon man enon so de riet to matri de ga kamyen ga nuer dial te loy de we ka ye ko si a chung bum chian no go bia chonun bia la victory na me e dun dun kwa celebrate gwa du meti tinon te loy de long ko dol ni te ga gambele te yan ge ni chiang ka kwa tret ni chiang kanaka ke sirana lar che loy de dong ne chen bu dwal ba chona ba yigla agenta de wi mon ke lew jiran mu guru bi changa lor bi ye ku bi gëtëp talam be doale je at the end of the day ajen lia woni dialten ci liw ko cha chonu nangara ma do dien gonyu chondu ke liw no bi liw ko jokko ke dial perga but dini woni ne ci day cin e chuji wi mon bu ko la kwani ram do dien kam lero ngode liw lia ke lia do dien nyok na mo jega Maraude de teloy de lar nuere ten intellectual community ki ga nuere ten chigor ten changwa ngajeken ko chigoro de le re ga na me chig chung la lar ken o cha dora daya ko gwar yo te ga dub daro te ga ne den ten ga war gam ne do li ken anono kane den ko ni chiran men gore cheling anono to the level man ngai je to ne me e chuong de retin me bat ke chuong dora anon so kan ne to de goro ne baga congratulate kala den di den ci kanela doran anon ci ka war gam tung wan gor ci ga goyni tung wan ci kan kalat anon so goro baga congratulate ne den kongte ba congratulate ka ji diaspora community
my not people to con take diaspora nueri ten take diaspora re gana me chi ge joy along ngai con ne jido aran to wan chenga ga gambele katet ji diaspora gwar ka katet ji diaspora tongwana to ko de kon ji diaspora de kon ga la loy tatin baden tema bi kon ji diaspora bu kon ga la loy tat ko nek cha nang wer me regime umodu julu kane ten ko jo dung tele nuer community ten ta diaspora che cha pel le ndana mo che cha pel la den di den che kane lat ko lar kenne en wone ne ba ko chon kel ko community da ba ko jibo na nang duel wal ba ko ne ne ba ko moy ko mi cham kenne e jeno kulo ngodo kon ga lana dan e gor bere ki gor criminality kone che kane nang orode but ko chi nuer community te ga diaspora men te ka USA men te ka Australia men te ka Canada men Europe men gotengul ko kien dia chi ga chon kel ke dora so ba la ro bictere na me e dundun along so pada ro dun tet ka nga je wo amenere ko do dien bi jojere dora tin ke ten mi dit me de yen lok ne kon ka mena go ye bi jojo bo re doran ko chware chung ka kokel ka gambele ka changri ka karwada mani chang mala be goro ne bia invest chang doran chu gwad benata ko ne ba let go ba kala chang so namo etaloit medelar ne identa ka diaspora community enano de etaloit bo de lar nuer community inte ka South Sudan ke liu ko che chong ke la nuer kon non re ring no kon dial re ga me re kel mi kon unite ke nueri atem ne ke iste nuere wo wona tar chin te jojo ne chane ngajo kon ne ti chwale nuere kon dor kel no matter where you are ke gwa bitino miti ga gwa mi yak nuer tin e dor do dien bi chong la o jinwar a jinwar first bi kula mat ga doren ko kien non no mo de goro ne de lay de kwin enon de te loy bo de lar anwa community ten ci cieg mi wala le mi tu umot ci kana lor ka te loy ke ci ken torbiel yi ken ga jajel ga pinyudu kamal enon berten kon ten te ke kalran wala berar ki berlul ten kon te ke pinyudu kane jor wo ga dime wo wine ko wo ci kana no kon ci ga wala le mi tu wone ne regime nang na ta da rom ni jetin wi ko amene ber kon te ku pe na bo ten no ka ci mu wala le mi tu mot ba ga congratulate ko gor kon mi bi wudi wala modu julu ma kane ten ko jo ak ten na kanati bi go berar wi ko am ke je jena gor kon dial so de no mo de lar ber kon ci role mo ci kane play de congratulate enono men de ko tin jene men yam de goro ne enwu ted ka loy na do ka ben wudu mi wala galwaron je kay en wore kono ko ke galwaron de goro ne belaria wud mi wala galwaron me ñu ne ka 12 grade enano jene dane te ka education bureau ka gambela eno ka timirtu bureau ba je da ne pil na tin man kwala len ke te me te ne cha ko ji ko ngade ngaje I was there in Gambela during that time ne te kon di chi pil te la o gunyi ken te ne de threshold wo na re de jo pin ko de ko lo ko university ne gwa da ne cha ko luok tin garo na galo enon ko jiran mi chi long la du mi chi tol chi chuong bang chi bo goin da daya ni mi chu kondial chu ne wud mi chola galwaron chu ne ngatin no redo meta ka dar timirtu bit che garon galwak che ngaje long ram kel mla wokne no go bo tok be la long bo gwandure be kam dure bo gwan chu be kam chona baram te galong be ju ne me long du baram te long be ju te li long wa meninen no mo dong jen chi ane no la o chi ne tung wan ken chi loy dien te the long
ka ben wudu mi chwale Dr. Galwaron Jar ko kon chiloy dan bia tet bang dung bana rama dodien chiloy dan de tet bang sakit enon dung bana rama kui kon background e one ne rama ni ngum de le kana ki ngum la le den won ka ki ngum de long le ne ko rik to kon kwa kon face ka gambele today chana kenen ka chana ka ngaji ko nguno gor ko rama de sulu chindien de re no ajana tet ko loy nat ko wun mi chwala galwaron tele ngak mane ngak chine mar go ne rame te wude ka dor nyok ta cha je ka gambele ko lu ko gor galwaron aram kel Dr. Galwag mi cha to cher ka kwi ko cha gor ala mi chi gor ka gambele la chiete ka kher mi je mi chi kula karije instead do de ko la ro mi chi goro ku community dan lo ke je la gwe ne la o mi de target ke je Dr. Galwaron is one of the victims. Mi chao gor chao George Mare Gambele University Bank simple. For existing ku chagwarangwam go kweje une ne do long ladder nyot cha look at point ngai je. The same way cha ga nuer ngwan cha ga to chere Gambele ge ne ko na ngai ngok. La ga nuer dial ngai ngok ku la gwe jel ke a pan la ko kene to kul telot. We can use le dial kul gwe. Ci jaken pan jel ke wichara ke gogok ke kan kul tek ke teto ne di tele widien dor de we dan kul chobude gwar nang nan ro ge je melar ge ci tem wi mon ke lu tem ngak ke ngak ngai ngak chai gok na tin bang so mite loy na today ne ni na kuna celebrate kon ne ko na ngai ke tek gara ro na galwa again no more kuna celebrate ke mani jiram do dien atege jinu Sudan mani jinu wera do dien atege diaspora mata gwam do dien mente ko loy nat ke ben wude mi wala Galwaron gel Dr. Galwaron e woche ben wale ala vice president of Gambela e wojen wude na no education no go de na gwa no ga ram ngai do mi de na le de ka no go je point de la jen jen ci tek de latin jen ci agula gu ci gor ke le bele de ala ko ni ci gor ke je c'est tok ne ke diplôme ci wona ke PhD ci ngi ke ken university ni Ethiopia da ko ni ngi ke civil service college ka ci latin ka admin ka Gambel university ngai yene ci roy ko godi to go dio enon ti je ruwe reide so entame de ko no gu jo ne a new dawn ka Gambela ko ba tok ba la ba de ba ngai ngwani ba reward cha bu tui de la o i jwe cha ram ngai ngok cha bu gu de la o che te mi jeng mo na anon a jena dan tet ko loy nap ko no bi dek baro da capture anon so mi chena mo a jena dan tet loy nap ko ben wud mi shala Galwaron men tet ko loy nap ke ben mama alemitu mama alamiti umot aramkel michi pit ke which Ethiopianism Ethiopia we net ja we de kelu enon gotten ko ni chelet ni jen ku yene le gujo le de kel ke buñ tele jigam bel ber wala nuari te le de kel ke enon tapon ke gup ko unity ci ne to wanya na bi mama alamitu kene wun mi chola Galwaron gel bi kene nung kam nuare kene ber ko tel mi nyir kon rodan taram goro maji munga chane chenga der ngot mite ga nuar mi criminal mi nyona ba wuj mite ga bar mi criminal mi nyona ba wuj ba lafte tijin ajana magor kono ka kwar kono tel mi din magor kono akone ana ruj ko ngodi Ethiopia dial te roi ga Ethiopia dial rodien ke atera mi moy ke special need. Okay, ate ramo moy ke special treatment. Mi ben mi jieg lat ka bapal, mi jieg lat ka bapal. Enon. Ejena dan tet ko loy nat ka ben mama limitu. A limitu take experience mit dit ko kum along. Enyok jeni chek. Rami ci dab bara charode nen wi mon ci men la kana te ga yei loy. Okay, men ka ne to go. Ci kana mala goro ne de na liu. Kon me lo kono ka Gambele o liuna ajen lukum so me mama alimitu me baramat ka Dr. Galwag e biga mal no widan e biliango kam berka nuere bina jal prili bina let ajen ngor kono
biram ngai dot bo ta la de biken de kon la jel kam ni na de yil bang cham ken guer meteran ke men long na ba jo wa ta la bu men tel men long na bo pu re ka ga de ki min cha por che long bo gap ke mi to la gap bo gwa na la ne de tel men long ra na la witin bo tin no mo jen gor ko ne ba chip ke gambel so dong jen gu ye na la o ted loy na inon but mo ko ben ka ba en dan guru de kon kam leadership kon ne de chwale ne na ki jigambel de including ber kon ten kon chungwanga lia shi me chana ngwanga lia kon de jin pon di ram te gwijo video me share kalling kalle ne ram do den me kanaling kabela o roidu shi roida shi roid mila dr chang ko de ejen adba ni tende kon kam new leadership jin wadien jin chonya dien tiga marka ke teli marka ke mende kon gweke de kanela ko kon tami ci loidan ku te gwa chane new leadership chane welcome but ci loidan bi te bang mekan ci anjie ga nan te ga gambele mekan ro de get ko de ro de kula ger ka ngunit de lat ka kana kon da kon kula leadership nan jidit kon ci bia ko ni kon bang ci bia te na loidan bang bu kon we ba mi changi ci nanak ba ju porger kana lat ka khane dia le contribute kan ga yen tel mi cha lat no mo ejen ther na gambele na ore mala mekan me non ko re changi ngu kana ngat kana gor to ne eto ne ba tara ke lu ba kamra ko charo do bin yogurun anon so antama ke new leadership ci ben gor kon ba tara ngat o kenten kon ga gambele ci kan bi lu njogu di men nyam merew de ken ne ti chang ne ti ci paspe de re ga na me pankien ka nika ba ko all responsible ko ci kan bu ngot kel ga na bi na wore chapter min jidit ka kene ko na ga na o cha tem ko jo wu kane wun mi chwalu modu julu tele mi chelel ko ne dia le nyot ko ngok pin ka bi de le ga tele mi lat kene ka tina gwak re kuma ga tele gwa ci go ti so my heart by nyam and the wo kwar ki kon dial da na lar kwar mi ci jegeje da kon ko to ka ram ko la gan wara ci mente docteur galwar won jel ni wo hiande en docteur galwa ko kon le no ni wenka ko ngai kon wo de la ni cherti bo rar ni dede ken wo de no ko to ne ba long la de be tu ram long la ka be dwere be nyir a chepel ka at bay ne nen ti nyon men nyam at bay nyam alle de la jen karwa de antama kwang ke je ne dia dong chianen tut gni je la dia pot gni tet ge ke ne ti chang ne ti pai ti la ru ten ko ko tel mi je dur mo do ko tel mi je dur chia ka nyoko ni tam ni kan dia yo gni tet ge yo gni tet ke nan dung te ge mo gwa me de berar widien che chi ge le long ka chong la ken so de ya bay yen kwarn jidin te pai won ko is stay away kan ri chet ge taro anon is stay away kan ri chet ge taro la de ke widun ka agenda nu kun ko ne jel ge yen won ka biya let ke agenda nu kun ala gum mi jidit mi to ran je ke white paper mu bor jiram nyam bi jogdu kul moy ga na jina wona pin okay chwaro dun dal kriem jigambel riem berkane nuere ten kon cha nak biya ga nyo pel tin biya wete le dien ke no mane community ndo dien chabi chong ke ge nyok mo yen nyo wa ga nang na ti changi nyok yen ga met tay yen ge tin biya let ke no that's not gonna work enon so no mo ad ba en nyam merew de yen very soon e chi manan kwa government mi la dundun kwa form ko chi don kon ka pet kan ron wona ga election ni jidit enten me chwara janyi to mo yene etiketa am ko ngu woje ka kan dial form government mi jidit bia ka kwa ngata na bia o ga election ta bia trust ke ngak bia nyo mu ku yene biel ke je ko community en cha brok te nu wenka ko bi bil na party ba kulo come up on the top ka gambele region so famu kuma mila jidi kana won criminal dial baga gor ne di jidi intoro baga yen ko ne te ko ne la ngwa ga te din jikan no gor kana
So Pwamu kumedun mila jidit very soon ka yen kumedun mo ku yen be kwa be ka public endorsement ne ti chalar public e wone ti nong ne ke kene kon bi ari ke ka so na kwan ke budini ka ta e da ne la lel ke ne wala ran ya kwan ga mera mi luke anga ke je chana bulong le ka ba ko tin ko bom bang ku ke lode ne ren kon ku le represent no mo point ne guro ba ne council rammi cha no ko jiddo aren cha no jiddo aren khati ka luang lat criteria dial to mi chiran ge tiam ajen baran ko kam gwadan tele ching mu ta tele gadi che gwartin tele je okay ka tele ching mu de la te de chu pak tele luang lat mi de je ka tele je so be yourself cherkun jel yen wan jala ke fam kume duni jidit mendong criminal dial den chana na ka tetken ka gambele ka chi chungna ti kan ga bab ka yen kana lora bang tenta kwar woje ka kala ga tijin ad bay de man diodien woje ke kala ga tijin adel criminal mi jel wicha enamo bakula learning point bakula tmirte kane dial ko ken ko ramte yil mi guje dong batoro la de ko dong ba get away ke barodo kule lwa karwale ba kula ngaj ne ku ni jidini te be bento o ne ene ramu criminal act we commit ba ko tijin okay bine ideal kula dual ka ba ku mu kula la daka ba public ba kula la daka gwa bina wo ke ira mi jidit mi tel kafka ka tel cham yuni ka tel nangat ka tel mu queen ideal tel o jin nuar ke jen ba ku mi yik deal ke ji mi la de criminal activity ni within government mi cham yo public ku misuse ba ji delien to wala no mo e had by them man diod be had by them man wandien ku me gambel la na mo gi chumen ni run bang che ok to tol kana ka lo chang kan ok la ka loy ge ta ba wa yang dien de bu do ka keren nyam ka yang dien de o keren diodien yang dien de o tar golom chala chwai kin ga luak ne no ndien do ro ba ko chwai luak bi ro dien pe ka ro dien no agenda la kwa nge kum ne gambel dia kon ana kwa nge ka professionalism be don hu jin tala du ngu ci to ko ngu moye du le ngu iyo mu we joju ne jin te ko gwa mi ci to tin gwa mo chang ba ji la pointin la cabinet ki ba ji la point la jin leader somewhere ba ji latin ko gwa mo jen long la du men ci to tin ta bu wak ni ji tin ba tem la ram mi ci to ne na management ba nu ba la ka wa biro ala we led la engineer and dinigen ko gwa mo is supposed to be for engineers ko yo jiran we right na ne den te pin du ten ko la expert ne ke technical thing you must know o mu ba ko okay man wa ko le ngu ka de ko ga yu dan de mo ka de je woni ka upgrade ne ka ngu ni bi ga ngat baranu no ngi to ko lo ba na te na biro la muktab dur wa baram kan chak to ngi duel wal dong tu ko environment tu ko mu ba num ba ban ja ko duel wal baram len to ngi certificate ba num pal ke ne di ci to ko de to ti ci specialize ci mu lel ba bele la o kwerte na biro ramatel international experience tele continental experience tele national experience ni regional experience is very limited kaje ba wonu ngajen ba ban jago ko muktabo ko ne ti language ke ngani ku ko le te pinde cha me lingwini wi mon ke liu ramala kwa ingela ko ramanga ke te ke no li ke jen area amo mu we right na yo tendi ala lat ke ngaje ke ko chakala point chakala ke tet ke chelet ke ngede chakanen anta la wa kwa ingo ko duel wal ba nu ne rammi ga kan menen gar ka bel koro dan de kon de piu de kon wul de piu de ka pal ge jipini so gebe men bi a po me ram wa taala de ram wa taala ram tel taala chene den ci jeg no rodien bang igen politician angala mo politician to bi tel taala mi le de angala mana
politician bangre jom jegro jim politician bangre jom ngu le do men la tala du men long ke le nu ne le ngu jen bina ku lo lok ti no go mi jin bina lok bangre dai ko tuk du cham min tuk du ke ne right kam ni na bang ne riet no mo jen ngadi jen la de we kon yam che de wo che kon binang niam so mi pom ge je ku mi di de me pom ge je goro ba pom ba ji wak ta la du jen bina ku lo lok ti no mi chi ta la du ba ada la ram nge no nge chang ram ku ni la mai ti la ja wa ke di ba ja go ko ti kyo we pole ni we ga roi ke ne de ni de we ku te mal de ngani e ka cha nyot ngani e ka cha nyot so ku me du ni jidi to be a pom loji chung loji ga gwan ni kien ram wa ta la ram te ta la angai ke a terar che ka ne dian kon ten chiro din je cham ka ni jal kam ni na ko la kana lo dor kware ga ware ka ran ke nin ba yo dung dwele ngara a je nan ku kana le cham chira ngan wo ne ta ka long lat mi de lok na tin ne me lat ka me anon so kan ne dia le to use le to ne din chin ngan wo cham ka ni tu kien ko ba ji lo gwe chi ngak wa ne ngak ke je ne ngak lo ku mo kan ne dia le to no na ro ke ko yen chang yen ni yen run tin ko ra mo nyok ke yen ti very professional ngo de ran lo ta la de me ti tin won ka diri dun wala chuara ro dun wentin ran chi nyur kurang kan use le ne dia lan kon tin taran wang la labran joge please stay away ko telling mi ba chang wa te ko kwa ji mo ko do bu ngola men bu la de le ne de mo ko gwa me ne na ba ngwa ne da ka ne ke che ko lwan ngu de nyin ku ma da ko mo ni che ko lwan ke jin ba mo do ka me na ni chi long no more ad by me bana kam leadership in jidit o chai chumen de che ko lwan ramitel moya a ku stay away a chamat ku me jidit ba pom mana eru na ramo che kwer che bo lo the long den ting na be nga jo ne ne chang ba ra kwer ne me today ba wo ta la de me la de nu wen ka ba wala en point en chang wo dir mi chang kwa nya la en kwer wer be ya kwa la kwer tin de ngan je wo ne ne mu wa pe li yo ga let na de ka ba globe ne ga ba ga la bo re dur wal ba la den la de tour okay cha be wa ka ne na re bang ne de tel me ngai ran ne ba ko lo ti ngan mo a ju ji yo ba ga ko mi ke le mu they will do everything go brand stay we kwa me no ba na ko ka ne ri ta ro ka wo ki anon men do dien en guru de kon dia de korma de kon la leadership jidi de me anon e o gar bab ne gambele me chai ke ni je me I hope Dr. Galwa is listening ka be git anon ka ba lara gar chai ke ni je me ka gambele ngai kon e won dol gor me cha tu ke ta ne me te dol gor ti tel quality ran ke to ku je me nan le yam ne bang ta ga mater che ngab mater ke ne ke ne degree de kel ke ne me nan kwa ek package e kum ka kwa ek package e public can I understand ko dom kan tala de men tala de me ba jara ram do de mi ci ju te jin la du me ci to ko university mu men di ko la tema practical che da la ji e je no che to ga mater ci to ga mater application de mu men di ko la kan anta men di na lo ka ja mitele dor ka ne ri ne to ne ka gap ke jor kon ci kon bi chopo ban do ko ken chop ke ban Ethiopia dong chop ler ki wi mon do dien ke ka ji tu wa ka ne de tele men ngai ke ne wa ka ke myam bang ci kon bi chop te me la kon wi yo e jek leadership gwanda kon wi tin da jen gwa to ka leadership jidi de met ne jen gwa nan de kon wi tin ko ban ko le right ke jen ko ren jidi mama alemitu kel kana Dr. Galwarwan bana ka kuli jugo tukku mo kana me ro de cherije nyok mo gor ko no bi doran ba go ro de cherije nyok tan e jen gwanda kon wieten okay so at ba enti la da ko bana jien kon dial ram je ko kwaro bi lat ka ram je ka ram tie ko kwaro kon dial ko kon advisor ken ngan kwar okay bana ke jugo ne
temani and tema. Kuma ba poor man. A good can need it at and the tala de mangak in winga jen by jack quero gajan area mo go ngaja lode. Jen be gambele chobo. Gambele chabicho bang. Ela wag a narrage dead. So no more de guru de ya opinion or no. Mendo dien. E u mi kon mi to kon chiang mi jidit. Katan content chu one winka. Nay deal te cha yen ke kaj bang te yan garan bang and tell me chelel. Te yan garan bang and tell me chelel kan deal a kalonke. I do the criminal coronate chana nak ne the china kuilekan, ne in Iran mortal. You need a yan can magdol quer. A nagala roger local leadership. Ne deal talk a camera, those are nonsense. Okay? Those are nonsense. Chana de yen ke bang, go and queer me out when you about criticize. Queer me temel de yemete, umot can attempt to can criticize it. Ne deal can yen a cabara. Kalonge. So no more I had by dan con community dun where me bu ko kwana jidine. Okay. Chi right dan karwada, right dan kon dial kwa la die ko be jien ka kon. A chi ngwen kon bang roi ne te la de ti ken dial chane ka lat kwar kon jidine. Enon. Men do dien ndi wutin e dung bad station jeram chi le chale when la we point dakel. Bad station enter new land aqua activate very soon ko kap je chong bang unlawful tela ngot milare one ne chare mdin miche city dung region icha data ga manare antuma tele city midi jeng michi woga baldar te manare and balga welaken michi woka weje jwala wasa te ga manare andang bakel tidit apalate moy tele mana adama ala manare an la kan te exinere binedo wo kujinan tiaga cha da lara to no more point there and nonsense o bi mandi redni kana dong kana di chur akal gudate nyane ne di dak chon kel poiran ba ga ko ga jal ga chukun ki ko na ba ja ki ble jal go ware chwer e wi ni tangamo kana risk mi di wa mu dong de je nek ni mi ku je lot for no reason e ko ti ga chwer ti gor ka wa yalla ni ti ba oriang tong mi kan chwer ti mal benetam mi ram guru tele lade no ne ba kap ni petole ke e jan ba ko oriang gwa mi metiti ni aboku me ga manare adun wer ne me be ben mi tin tara ram penje so raje mo de guru de kwin pinyin non manare ya chane lat kon dia a lunya new land immediately tel malat gitin ko tel ngot ya tol okay namo de guru to ne de kwin pin men do de kwin pin e o kon ne ten konte la chwal ke to bunyo awala waine ke mal safari ne ten la kuma no mo abe bigorodian man kel ke je kuma no mo ben bigoro man kel ke je ni kiam tel ke ku gwanda ne liuna top na lel mu biga be de lek tagare kuma ka ma top na tino manang na ka chamu ka lel mu bit ke lek tin riang ke tin dol kan yin kin tin kan tala manang ne tin wura mi chiriya do wura la nung no do rekan ma ne maram na gat ba bro mu ke target bang ngu ba ga gere wala yo ya gere yo bina la belet ne din jidine my advice to Nuer community ke women wherever you are please wherever you are please ne di che ne ti ne te pai let ke ko mo du julu changi te talk na ga tedin telle ke gwa kre kum ke mi jidi de ba po ma Dr. Galwaron Jale ke bara ne kan dial changaran chine gur kon no community o wono ka anyo community telle ram gor koniten ano ke bara telle ke gwa ne de la wa man rodin ne ne de nyam de chanak me dana islasia me jana mam re duel de ji tele chi ke border cross la wo ka bin jen ge jibuti anga ne kan bina yi de kato anga ne kan china bi yi de kato anga ne kan to ne te mit op te der gwa chwe na yu dak ne re parliament ara kilo parliament e wal dung imperial chwe we ne de kon gur go bina yi ya ki kel ne kon kan china bi yi ya ki kel
chu ne de yak ko ara je chu ku je ne ne ken bina yi chu ne de yak long chu ra je chu ku ne de ken china bi yi chu ne de wan ken chu go do der ti chop go jan ba dak ti wi you chol imperial guard chu go jo bia nang kara ni jan ba dak del ti ya ka wan nak chao ti ku ri chawe o ne ram mal safari rammi jene o ne bala chonga der ni chiang te me la lo na ku jin bitegi kwi biro muy kwi kel kwi dure kwi chunga bi chung tin ba nga jin kwi mo kane ko ni chung der che wa gwe je ka da kon kulo go di kane ko ni nyon na kane na ngwan ken ko ne rin ta bi len la ken ba rai karan kwe je me ba rai karan kwe je me ba so please kane ri ye taro rai kum ga me jidi de me ma wana tine chana ro dan ne ke ko chikan kum ne me bi yara nyok tan okay jin chuong kana dwer ka kandare wi mon ne bible ne ko kandare da la bible o chi kwa dare chi ga dele de ka me pa iten ko ile de ka ne u mot how de jin waran gal waron kana le mi tu de ni jin jai de gwi ni yen nuer community chi ana gwi ga mi chi na lyo ga chi ran de jo jin nga ke jara mu te de ka ne dia le yo ke te gal waron ka ngane chi ran de lyo ge nuer community chi ada la ro te ne jin nga ko ni chi te li kwa me kut gal wa kwa dara di ka lede ka di at the same time ki ju kwara me je ke jien che lede ka how they can che jien ka de so goro ne ka ne dia le ka ne bine te der ni run tarang run ni 20 year ka tele me gero gambele they are also part of the problem 10 to 30 year they are part of the problem okay chabela no nga ka te ka sra lim di mi di take a negative limdi can a positive limdi which our experience take a positive experience can negative experience and Nate wanted to gain let community content cha kwar gara can a kwara baby work or kwara when we work or take a negative experience okay take a negative limdi so it is up to us a chuan dan conware community ko banela o can ne ti te kwana confuse can ti te cha gor ba tok la de kanti chine gor koru jindo ga loron akel na mo my advice jen ko kon nuere dial ka bo ka new leadership kel kan advisor ka my advice ndo dien mangoro de kuma me jidi de mo de advice ka je enono ku job opportunity ni ke let bala da ngane ku create ku job opportunity ni ku create okay men do dien ala NGO ne ngai kone wone ne ka level low ke Ethiopia any which me takero me jit mo wa NGO ni tin priority number 1 to noir ne tenta wana mo tero me jit ka mara clean gwadan kono ko NGO ne operate na man IDP ni kin ne den le tin ga priority number 1 go priority ne te priority number 1 secondary primary secondary and tertiary primary priority la ja kam ge native no wana moka ko ti ga tin wan ti burden ti bokel kero mi jit additional community okay cheme bo bodro de rebo ngune rode rebe tungwa la karode ne rebe ko chinata ga additional population mi ci ben on top of that ba ku lo goro ne ba remedy ka ti changcha ba remedy ke lew so let NGO ni chana yunen to mal kilin priority number 1 ka gad ken the same ga Tigray okay and point de kon compete ke project mo ga Tigray a cha patin ja jona to ne ku ji to Tigray ni nanyam sibo meraude priority number 1 aga Tigray ni tente ga Tigray lat gane je e char manager cha te ni je enni mi cha kula taram chi qualify gwa ke agende ramo de kulo mo ke ka bang ramo ba gwa de okay chi secret the same thing cha computer men jwala action against hunger ka amara region okay a cha patin
learning again the same language. Why Kagambele? They let them go, no, Chana Guar made on talk with Jenny water like one guard. And tell me, Chana take a guard and wanted to go to do the entire Eurobank, hotel all that. Okay? Hotel all that. So let NGO and Nimi con Bano no more me. Chukon along. Me de cool no go out there. But priority number one, there was a garden con la guard wait. But out the bo, doom language a language barrier. And tell me cool to walk who Karabuji camera the other content Latin. La translate UNHCR tana translator daro. Ba boin by employ a la translator. Bakula cup kayuti kin well one yam ka UNHCR kin jandara one yam. Baramin nuer bakula nyoka employ bakula cup a incentive worker. Kakiam tong me. Bakula cup ge kidu kudaro bir. La kugala dang may bunyan a mo. Kwe one la translate ka feel ka cam guami. Banyamoko kule could be report allow Kenyan. Imagine that kind of mentality men marginalized to that level. Think an NGO regulation. Oh, nigga level law and oh, Jinuki language, name to raw, the Araku link, because could look at D. Logan Bill Walker, big look at D. Eh? D could look at D. Quantity all kind of profession, the reality. They lad and you and they go and you want to cook. Chap con ngong ling no tell experience. Experience can eto jack and a religion go chick a let can you and a religion go me. Move on guard con the pin lad and you and a roll and big experience and you and become a jabune. Eh? No more right kajake. So in job opportunity ni. Starting with NGOs, don't want it to be a large and priority number one to guard with. Cook, nay, the leadership cook a lot. Well, why no yo bower to own and a logan bunya bower and the renya. No more a lack of self confidence. Go what it to be a large and when and I got gambel, can't become priority number one Kamara region. By you come to guard Amara, back ba priority number one. Taking one la qua consider. La culture la consider. La language barrier la consider. La tana by receive kejataka by the community. La ja consider. Okay? A man cultural norm. Can ta do pit kejan. Can do the alto la ka wake. Jan kwalawa ba jiri no ba prioritize. Kobukula receptive kejan and you man. Scientifically they justify. Chida la ne ba ba yo and derenya. No more lack of self confidence. Can tie channel go cheer to in cook on or done long while no one week a cake. Chen window belling chang up when you nail Janan Quer and you and the Indigo Rumia, Katagad Rumington. Chen the bell. The same way in Amar and bell. The same way in ticket in the bell. Why? Lacon ben your road and get dig bang. It a canma equality making a link. According to your nationalism, idea Mikaran a lingago. O being nationalism, tell no to broad look Jam Kelamo. No. Tell it. Chalara Malkamek made an own and a woman la de to and a Nagarok and Naganeko, in a con in la nady char. Cello no to and a Ejane cocaine look a year. Okay? You can eat a Nagarota can knock a chiamar. Okay? Near 13 words like complain, Dr. Chanko, Mark Tiankanga, Nato look and bear, Lelkan, no more right, Kaya. Continue bad look. The same way no Gujogi lo chimano, the same way no pen Ujulu no chimane, the same way no barred and no chima. She can't bar the cook to no nuri bigger lane kun. No more right, Kaya. Okay? No more right, Kaya. Nếu một du lịch chứ con cuồng như vậy nè, anh nong đến người đi long, bị bớt cũng lịch trình gì, chứ anh lát con nó nào phát cả, ok, anh lát con, mà nếu anh mới lát đâu thì nè, anh nong cái người đấy kia nong cái chia mà anh người đấy, thì người đấy lôi đuổi,
lao jien ken lar ken e ram e logo ber de ku log no ber de mi che loy dun doro ka dwal ken kuin ngwan ken gor kwan ko da ken toro ne da ra ka je mi chen mo wala ke jamana en mi la de je to ne no ka nuori lo de ne je go no ka chi ma ne nuore che ma no ka ro da ma chen da la ro e an no ka chai ne e an no ka te ya no ka ne dial do but chen ga no ka la de le nuore de yu e ba nuore ba ga lo ko bo no ne do ko ki ne ti ne mi ro ka ja ma ni chai mo ki ma jang mo ki nga milare je no ne ko chen de pani ke chen de yo je ram je chen de yo jin dere nya ke lo ko do ko ken e ka je no mo te ram de ko te lo ki mo re be no ne ko ne ko ken ti ya me je no ram ji mi ram loy dor ka ram gwan mi so milat kon chondan yen de yen nu te nu re loy den dor ke gung mi milat ke chong nu re ne ko lat chong nu re lawa ko kon e ko kon jiter dur na ko ken e nga ka te ne extremist e nga ka le lu ne ke dual ke ne nung mi ka ken ra je no to ran okay so kon pen kon melar kon e o let NGO ne ka kam ga ne kon ga gambel mi professional mi tol ne e yo chi ne kon tol and professional mo den ba ko ram do dim okay ba wo ko secondary priority okay secondary priority dong da kon le to ka ne kon tie ko kon che woro mun dong da la wo ka ne ko kien ko de tertiary opportunity priority yo da la wo ka ne ti che ji Africa ta ko kien okay cha de chwa lar no e kon ji Ethiopia kon dia kon ne ti young nation okay ko ngambele re Ethiopia e beri young kwai le include 100 years ago dol goro wi dan ngai kon e bay ben to gudi chwal dergen kana to no wat ci dergi ben to gwand ti tiane be ben tiap ke yadik ajen kul tege PhD no kon den nyam tan PhD no kon nyam kan kul pay bentin okay bi kul woni jen ka ben so lango kon 100 time ke 1000 time euro mun ka gor kana ne ko ken ko di ken gor mal chubro la okay gu dong ko euro mun de tege PhD de kon kul chubudi ka ne to kapet elat kon bana ben ko nga market ke ramo poinde che toge PhD ni ga tam dergi che let gwan tin wan ti 30 year of experience be ben ko ngana gad me preach me pay to ka undergraduate ka master mitel work experience baban we ko ra mi tin nge experience won ke experience je ko ci gwar ci brolien ge nem ci bang ci brolien ge nem ci go rodien prioritize how de kennedy ci ko rodan kul ben prioritize mala nyin do ala lat so de goro ne balat pin ko ne en let ten kon lo no let NGO ne tan wot tin mi wot Ethiopia melare en woni ne de ko rodan prioritize okay amene job opportunity to kom che mai berite kam gane de bogri jine ko ken che chuon o de ram bogri jine me do de ben mo ga mai bedun tementini de ben mo ga mai bedun je de ne de kon leb ga ma de an ga gambele che chuon okay no mo je ultimate form of corruption ko nyo kan kware kon te leadership no wanka okay ko aram je no ko uro mi achi gad gwan leb ga ma de ke point de dom che leb ga ma de gwami alors te ga mai berje de ko uro mi ba ben nyok ba leb ga mai berje de ka gambele how why bine kon bangulo je wine golo ka tele kon wi de den ban putin ka cha da ka ni Ethiopia tene do go tuidien mi chunguten so kon yen leadership ci bene ko ci agwar ka ci jall rul to ko kien ko jirami jall wi mondo den la experience ne ko kien dia la ja ne ta nan lat wi mon ge je chuben okay a managing bo bi ngai ci ne ro bi blindfold bene let ke la da mo le ne dia ko it has been tried so many times and it worked but the role angwa me Lad the definition of insanity me lad would you Albert Einstein ko definition of insanity ni wajin me on kel ni chiang expecting different result kala ena ko jen do mo ka ken di alti useless ni te ku ngwang ni wal 30-20 years ago la lo yin ketin ka kon bo dan go da wo dan ku go adi di da wo dan ku go adi kami je jen dol go de al mu cha ga ko mi lo kon go la kon go tele lo la li no cha gor
we je me che gor wure la dal gane ti che gor wi char dol yen tik dun ko win mon gad ku ni che gor yene to ken yen len kan yam go ngi yene ba tik dun ba transform ken ba nang wam jidit ba yen no win mon da den ba kwak ti che ran de imagine o de pur ka ba ga nung je ba kwak ti che de imagine o dong di farm ka de man pala ne pit de rej pit de ngu pit kan to dial to ba ga nung di gad mu kwin ngok ram mu kwin men tala de menan le de be go nung di wala wo bo nyuri je kel kan yu don ko na de let kul la de ka de por general ke be yu cham ne ke baro ta duel ke baro ko motor bi yen chwa gwe jel yen ling no nga ka cha turu mu di tin dia turu ko cham yu community ka yen di la chwer kwak ni kun la yen a pet chwer kwak ni kun mo kwal kwak kun la yen wo mu ku yen participate you participate in your own demise. What kind of mentality is that? So they go to the queen pin and no more and no. My last remark, men lone leadership, and on. Lada kel community una. Yen kwaran koni jidine mani yen ne kona bakwan. Lada kel ke leadership, lada kel ke public. Ran mitele long. Ram ken gwar. Nganu ba mit ko tok da kam ni na. Rami look a community, and I get a gadamon, maybe the no wali, Chermila, no, but not qual. Tell Milano, let Caramododian. Ramicha recommended Chemane, Cha no, Nagamoga. Could you rami like a G native of go quark, a team of Gamma Kedi, let Cana. Nathan Laran, we are walking. But Lord Keta, Welkel, Tower, Ludo, Queracador, young one ran, Caran, one la. Wage you doing really to a manin, be careful. Okay, Canadian near talk. Be careful Canadian to yen la de kel community ramadan no ke community kabar ne de no kan ke biya gi la de kuma kan nuare ne de no kan ke biya gi la de kuma chato ba yu le de go taram tele nuare bu jien e ma je ber ke chondien tele bar bu jien e ma je nuare ke chondien bina yu le de jongude mana ga yamot no mo jen my last advice and remark ramitel tala de tele for patient achi te ku mo ba kwanya no okay awo job ko mim awu le awo ko tajier an ma donga longa len ko metel mo do dien mi longa ke len anyuri chang dora achi chot kam ni na ba ram biro de chare we ra ga galwaro na ro de la chare gwa an bo ra galwaro na la an nga poinda biro introduce jin nga en an dol chi ngu ko wana meni ne ngu na ma chapel biro du lat ko gwambi tin la profession kamande logi mo ngi mo di la de leng nga ke cheling panamat ke chai wana me jene useless ti je ro cha go no mo jen my last remark mende to ka by de ke kum de wo ye ne ko ni nuere public bo ber ke nuere mende la dia ala advice enon yen community du nuere ke yen community ma la wida rech ke pet enon la widu ne rich ke pet la widu ne rich ke pet chente chong na chloi na te rege da ne pai la chengi naga nwere chokulu tog di chene ke men to ga rai ni mena che tog di katel mi chane la gwa ode loi dan te gwa ode ko ri tu malat che men pa ya kalat ke nyin kon dial bana kanang bana kwar chum ga mo wa ga la le di yo mo wa ko wo ke ne dial kon de na ka kon chengi en wudu me cha kap chong ma la duila bang for no reason duela me private property me ta ke karta de ta ngude lawa tongne gan marar cheng tarai mi cha tet ba ga jo ba ya gagrar bang for no reason ko cheng ko de la ra je ngula de de lia kap chong ngula cheng ko do cha no de ya ga je ko na mana ga ra de mi de ran private property do de o lel ge je ka kana ko na la ga gambe so ne di yene to tilat ke ti to ro ke kan the same people de chang yen bun wieu ke ne ten ko ka nga kare jo ke ne te lat ke lat mi che lat me engineer de biro no mena ramu chu gwar jana kwa la gwar te ke de ko ramu kan gwar le ngi yo bo pat pi ke ne ko yo ngo so ke ne di ali che to ro me kan ga kamera ke ne de ko ne na ke kon cheng edan
enon angu de loy dan kule ja te dan me kan le ka chong de dok angu de loy dan te ja te me kan kon loy manaria dan angu de loy dan ja ka te dan okay so an kon pan kon wi dan na ti chung chana gwi bane tuong ne ko kangane ba pan to loy dan kul te kangane ne de mi le kon la te kangane yen ko chin ne enara ko chi loy dan mi te ko cha te ngui wi ka ro de ke ne mo ba kon le dung no mo te dan ndi ne gor kon lieng ne kon dial kangane ba pan to ne la kem ne jidit ke loy dun te go me ya ko chu pal ten ne won na te din so beloy dan te mi cha complete reform mi ramen nyam jen Dr. Galwaron te chu de nyam banabule le repin nyok tan kane ti diene te tele te di riam muteten ka tele ran kwa community ka ti cham ne di clean te ta capacity kan no ka community kui nuori kan kui ber ke equal okay kui ber kan kui nuori ke equal bina yu let ki jongo ni yo bira mo le ta la de ram cha bu lo jung ni la le cha bu nge ni ji jin bo dere na ko dom na de let na ba yu to ni ala wona pin a wona war da ne membe ka bel ni chu bona okay jende loy dan ku lo te do o ka ngane ba kwa ndo ku mi jidit wang dan na jit ko ne ko yen wer community ka rek dan kana tok makan kum mi jidid makan form ka rek dan kana tok mende gor balarie okay aloy dun chate bang minatet ken pat mina yu yong bang ta loy bang jom no chejen okay kon mi chol koro te korek ne mi chol koro dan chen kon western well chen kon win ten kon chen toron dialtin goro bane chiang chop bane ling gwa ne tare mi chawe ya kum pom chi kwa dara woro kum min jidid ke lew ala jidid ke lew jen bi loy dan gul te bazi te ci nan lo ngi jok jen bi loy dan te don okay e chuer dial kana nang na dial ka wo ti jen bi loy dan gul te don e kan di mani nyin community ga taro ten day yen galat ko tok dun gwan dial ko ra yen tin ga mong yen tin ka wo yen kut kware okay o men bi te ko loy na jene men do dien me la tuong ni chiang ka chi man dan kana tuong loy dien tam jen chi aju ne no party ngar je kwike ngare nuori kana bara ko gwante rek tin chiang ne jokir okay ba ngot bi ke jien te me gwi ken che ke chala le mi tu mu ale mi tu la re bina chinga per chi kana go ko ber kana na ramela re bina chinga per ka nuori logo ber jen te widien no mo men cha gag widien kana na ram per na ka gambe le mi per na che lar e bane chengre per ka mal kel ka nuere bi ka nuera mo logo ba bi kan chu logo ramo jen the same thing e chicken let ka uri chalo mo bong meda bi ka yu kai do yo ji kai do ba to ko nga ba to ka nang nuere cha ba to ka ram do dien so ri dan kan to makan ku mi jidi makan pom okay me can better can understand wo ku me jidi de cha po me belet kan wat kare dan kan to okay so kon pen kon ga kan kon be to ko so a kon loy dan chite bang tem ta kon ko tibana gwi men do dien kon goro banana ten kon den yar ko doran bana ke nyir ka bana ga lat kwar kon jidi ni again the only way bana kwar kon you please is stay away from that guy stay away from him we don't want him chine gor kon community rama chera amo he was part of the problem eru no kon ti goro bu kon kwar kon we belba okay bu kon kwar kon we belba community is a part of solution point community is a part of solution. So a kon pen kon ta kon ga long milar kon da kon wo Dr. Galwa kane mama le mitu da koran jogo ne ra me chwa le kelien je lok ne kon community dum no ri chine gor
ka kon ne nin chwal ber bon ra me chin e gor ka community da. Okay, so bane kule nyudo ne men la telo ai dani lemu. Okay, men do dien masi de men jok de work nuer community inte ka diaspora enon o nuer community inte diaspora to kon ngirol midilo Dr. Galwak turuk a gor aramichi led gwan tungwan take international experience, take a continental experience, take a national experience, take a regional experience miti rig dial kon talk doran ngajeka kandia. Okay, woody which they lad ngaje. So it is up to us right now on your community ka diaspora gwan dia to content ko ban Dr. Galwak ban tet kon dia la jode ko ban let kel ke je ban development ban nung changdan. Okay, ban development ban nung changdan. So a general ngol kon yenete la lo dien dia bal bangti o joje woni ne to kon gani de minuni ti jaran ge telephone mi te Facebook and internet ngode chen lat ge che ka understand tem te ne ku comment ichu negative thing ichu ga la de prediction me la de me kan o lo du jini stupid point jiram tem ngen o me la de no kon pan kon ngor kon o ku me me bane ya pinyo go long na galwaron chane chong ka chane po mu ku me ba ya pin ge chuk to go ba ne to go ba kwen. Okay, ibara no kon bang wichara ke chu pel kon Dr. Galwak pel kon to karwa de run bane chon kel ke je bane let kel ke je gwa du meti tino la ne kel ke Dr. Galwak long ne Dr. Galwak ke nyin kon dia. Okay, so me jin dor mi mit mi chiro de jak nuwan chama bang la kaji kam kwar chi kwar ben bo kel ke je a problem with you me bi ko ne bi berai ke no community lui na jo kaji bai ladun. Okay, konen konden chiran bi dier ko ne laran kaj ba yi lar kaj by all mean. So en nuer community o bari alaka it is up to us ba yi alaka am log je wala no je nuer bi gane de baro di ring ka kan reiru ne te bi benti ban ro ring community dan ba ram ngai ngak ba yi kam gwa de betaniam na ba nyo de ngai ngwani te gwa ka ba rabi stupid ba loy ni gwa na ne stupid na te tin bo te radian che bo right kane ngai ngak. This is going to happen. Logie wala nogie be yi happen. Chine be palji. Okay, we will not be afraid of anybody. Ti wine by la dundu e cheng bi pora mi jelige kaj mi jelge ji ba la ji. Okay, nuer community ke te diaspora la de kel ke jwal Dr. Galwaron jal. Okay, bi let kel ke Dr. Galwaron jal bi tedun ke liu bi la jode bi lo ke rik dial kon to gambel Dr. Galwak aram gwa chang chi yode ke be rai ji. Okay, che gareda ne la gagne telephone ke mitwa problem tem ram bi yode kon be kula. So ken kon ne dian kon te diaspora community ti ka Australia ti ka Canada ti wini ban reach out to Dr. Galwak ban kamat by na kon rewdo kon ban rodan organize. Okay, ban ro organize chibi jal na le ni che ok lawi kwa Dr. Galwak disturb ke pon ti thousand ban ro organize ban jal ke to ke la ngugor kon mama la agenda dan ban e queen pin de la le di ban e queen pin e capital mini ni gor kon de kon rezo ban e queen pin e ngugor kon mo leadership mi ban e kulo jiyo ke je ba yu deliver am kel ke ne daraw. Okay, chibi jal na chat bang tem ngat. Okay, so banaro lel ke ta nana la te ke ne te ko kin de chu wi mon ke liu bane gur bane cheng che ke. Okay, ko kon je jo lo kon organized way lo kon la tugun lo kon mu banaro nge ke ban new newer society ba yik form adil ke de te ne te ba la let betuo kala o bi nuer bara mo ba un mo go mo te ke gwir me ngai ro de wo ye nga point. Okay, ramu gwije one ne che bu pass pitin you stay away. Okay,
tell me be newer community me be your the nyok tani bana udandi realaka starting with the formation of new leadership. This new leadership mabapo madunga lwarwan bana yura ga lwak bana ngulel bana support bana yores bana ngulel bana nyinga diar ngore te de kumede te de succeed ga bana ga yigla lat ka bana ka lalat ku belet la point nga lwak ngai kon ne wal e che belet ka hat bay ne nen ti nyon ti tel ma ngai ran en jen gwamo de at bay ne ka ten kon cha ladie yen nuer community a woka ber a woka opon a woka ne ti che majang a woka komne ade nuer ade community dung gambele keliu milinga tong nuera be yigling ke jidu e woku me jidir ba poma ba gora meta ka capacity bana ra ke kwar kon del bana ka yin bulwene nono ko jen ngora biye jen ngor nga jen ngor ge ne dia okay ko dana jen ngor ke ngod Ethiopia ka jen ngor bilsig na amarar net gai la nye en kuna rodin le roke je e wora meta long abien nyamba bene ni nuerin te la wadon ke stupid ko la o pel wi ke mi ci de pel yo be yo pal na raje ke tu ti cheling le lungu jele ke ti chara lut ba ko nu ke jen dal ko no do ritu pe ran ko la wa na yen len goy kunya ten lang ye ngai ngwan so mi jen goy dan no more then something is wrong with us okay e jen ko yen dal ko ne do ran ko kien ge so in short summary kuma min jidid arada poma la kuma min jidid alet kete jidine akala de let ala jen ke wide kamena ngur kene akan bang akan ge create te balat ene te walde la criminality ci passport kan choje didi chu kena kajen yen community do dien yen were yu la duno di biya chonkel ge kuma biya to pot ka biya gwitin o ngane wo ke di so jen gwamo de right de pek no để loại đó mình đi để có cái gì nữa để alwi mon cái lúc bao nhiêu cái lát cái này để lấy con này khăn đoan ya passport cái gì cũng để alko bị ala rồi mi regime mình năng nữa cái này bị chọn cái gì mi regime cái này chỉ lấy áp khắp chọn cái này bị chọn cái gì so có chỉ ala de boom en ku mà rai nào bé ngay chỗ này này mi chen bo gor ngot bo we chang này nữa đi giặc là nung nữa thì mà làm cái you know so jan gwa mo de roi de pek no de la ro ne ne bi ata kamal yendi al wi mon ke lew kwaro dun lar mu group wa lekum ke kwaro dun congratulate ci kume dane li ko ne ci ben ne te la wo ci ben de o jan bram ko gwa de mu wetino anon me te gwa de mu wetin ci kume da ye ben ta nga jiyo ko show ni ci an ne ci ben ne ga ro do roi le ne mo te lu kuma bager kuma ne me ja bager well I'm here to disappoint you okay yene de ko ne la rid no I'm here to disappoint you e wo ci kuma da ena yene wo ci ben ene biya te ko mal india channel let kel ke president nan kene baide ni mama alemetu kene dr kalwaron man let kel ko ci gwa ben ke kwine ne ngai ke ngwa ka gambel ci gwat ben go baro lan malak ene no de la rana biata mal